I sada ono što smo svi sa nestrpljenjem čekali, proglašenje sveukupnog pobednika. Pre nego što proglasimo sveukupnog pobednika, pozivamo predsjednika opštine Soko Banja, gospodina Miodraga Nikolića, da nam se pridruži na sceni kako bi uručio nagradu našem pobedniku. Odlukom stručnog žirija, sveukupni pobednik 62. takmičenja Prva harmonika Srbije Soko Banja 2025. godine je... Hoćemo i ovo zajedno. Andrija Mladenović! Rednu nagradu harmoniku model Balkan Bugarin najboljim mladom harmonikašu na ovogodišnjem takmičenju uručit će predsjednik opštine Soko Banja, gospodin Miodrag Nikolić. Sve čestitke najboljem od najboljih. I kako tradicija nalaže, slušamo nastup sveukupnog pobednika.